U okviru projekta Impulse Wine nabavljena je oprema za preradu grožđa i proizvodnju vina za najmlađeg šumadijskog i srpskog vinara, Nemanju Arsenijevića kao vlasnika vinarije Arsenijević iz Vinče, a u svrhu povećanja kapaciteta prerade grožđa i proizvodnje vina i unapređenje samog procesa proizvodnje. Pa oprema je vredna neke 15.000 švajcarskih franaka i oprema je već nabavljena. Vidjet ćete posle, on je to već stavio u funkciju i faktički za prošlu sezonu mu je to jako pomoglo da poveća obim proizvodnje. Što se tiče motivisanja potencijalnih mladih vinara, mislim da je čitav ovaj projekat, kao i one stvari koje smo prethodno radili, kao i stvari koje radimo u smislu promocije, onako od kritičnog značaja da se što veći broj ljudi počne da razmišlja o gajanju vinove loze i o proizvodnji vina. To jasno je nije jeftino i podrazumeva višegodišnja, vrlo intenzivna ulaganja. Ali se mi isto tako nadamo da ćemo onima koji su zainteresovani moći da omogućimo podršku, jer sredstva i tehnička podrška postoje kroz različite programe. Ljudi, nažalost, nisu u dovoljnoj meri s tim upoznati, a dolazi period značajnije korišćenja evropskih sredstava, tako da ja verujem da tu postoji ozbiljna budućnost. Nemanja Arsenijević iz Vinče kod Topole najmlađi je vinar u Srbiji. Zahvaljujući projektu Impulse Wine nabavljena je oprema za vinariju Arsenijević, tako da smo mi došli na lice mesta da vidimo kako sve to izgleda i kako ste u stvari vi zadovoljni sa svim ovim projektima i koliko će vam to uopšte pomoći za dalju proizvodnju vina. Pre svega želim vam dobrodošlicu u vinariju Arsenijević. Zahvaljujući opremi koja je stigla, mi smo uspeli ove godine da napravimo, da zaokružimo celokupan ciklus proizvodnje. Naime, mi smo pre ove opreme investirali u nabavku nove muljače, prese i vinifikatora, a što se tiče programa dobili smo jednu pumpu za pretakanje, pumpu za kljuk i jedan tank sa zračnim poklopcem i jedan filter sa dvostrukom filtracijom. Tako da smo bukvalno uz pomoć ovog projekta upotpunili celu priču koju smo započeli. Udruženje vinara Šumadije je naročito poslednjih godina postalo jedno od najznačajnijih udruženja u ovom delu Evrope, a u Srbiji svakako i jedno od najozbiljnijih udruženja. Što se tiče konkretno vinarije Arsenijević, pored ove, tako da kažem, subvencije koje smo dobili na osnovu ove opreme, vinarija Arsenijević učestvuje u svim aktivnostima udruženja koje su dosta, kako bih rekao, kvalitetne i usmerene na prave ljude, tako da uz pomoć udruženja i uz pomoć mnogo većih vinarija u udruženju, vinarija Arsenijević ima mogućnost da se nađe na takvim mestima. Ove godine smo 12. avgusta imali tu nesreću, smo imali veliki grad, pa nam je prinos bio dosta manji, a tankove koje smo posjedovali su bili dosta veći u odnosu na količinu grožđa, odnosno vina koju smo imali, tako da, zahvaljujući ovom tanku, mi smo uspeli da preradimo količinu koju smo imali ove godine i imat ćemo vino sa geografskim poreklom Merlot iz 2017. Da nije bilo tako, bili bi prinuđeni da prodamo to grožđe. Poslednjih nekoliko godina glavna vinska tema je svakako Impulse Wine. Naš sagovornik je John Gallagher, vođa tima na programu Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji. I vi takođe imate određene vizije za vinarije, pre svega vinariju Arsenijević. Vlada im pomaže putem određenih resursa, programa i tehnika. Koje je vaše mišljenje? Mladi ljudi su veoma bitni u očima švajcarske vlade. Kada sagledate ruralne regije, mladi ljudi su njihova budućnost, jer da bi ruralne oblasti bile žive, potrebno je da privuku mlade ljude da se vrate u ruralne regije, ali takođe i da ih zadrže i dovedu u ruralne regije. Kako ćete to učiniti? To treba da činite tako što kreirate, ali takođe i da inspirišete mlade ljude i da ih podržite u stvaranju preduzetničkih ideja i takve ideje koje imaju pozitivan uticaj ne samo za njih i njihove porodice, već i za ostale.
To je razlog iz kog su nam potrebna vinska udruženja, da prepoznaju to da su mladi ljudi vitalni za njihov uspeh, jer njihov uspeh zavisi od toga da se što više ljudi uključi u vinarski posao u Šumadiji, da uvećaju posao, da što više njih prepozna potencijal vinskog sektora, a za to su vam potrebni mladi ljudi. Zato za udruženje proizvođača vina prioritet treba da bude da podrže mlade vinare koji mogu postati dobar primer i motivisati druge. Ovaj video je kreiran uz financijsku pomoć SDC. Sadržaj ovog video materijala je odgovornost implementacionog partnera Centar vinske kulture i ne odražava stavove SDC.